Dudonan karya Plebon ide pedanda gede ketut kenitan, ring rahina soma paing merake, kedagingin antuk pemargin upacara nyiramin miwah nanak muspe ngaturang pengeluluhan tarpana agung. Pemargin upacara ring gria jumpung anyar dawan kelot, kepuput tigang diri sulinggih. Manut okan ide pedanda gede ketut keniten sanes sampun lebar ide bagus gede Mahendra Darmo Putra sedurung pemargin upacara nyiramin miwah pengeluluhan tarpana agung sampun kariyinin antuk pemargin upacara ngening miwah melaspas uparengge wiyadin mekaryo toyo siram. Pemargin karya puniki kapuput tigang diri sulinggih minekadi ide pedanda istri anom keniten griyo jumpung anyar dawan, ide pedanda putra telabah saking griyo telabah Badung miwah ide pedanda Puro Gotama saking Griya Budawanesari. Mungkin niki ring Griya Jumpung Anyar Dawan Kelot sare mawasti ring soma paing merake niki sare mungkin mawasti masiram nyiram ide betade lepas sane dimulai ring sering semeng ngening ring pura gunung nunastir de ambohenten makarya kita pesiraman untuk ide petara lepas dan jam 3 ide wau mesiram ngelantut mungkin jadi ngaturang saji tarpana agung. Ini makin ring belakang sampun lagi memulai acara pernikah. Nggih, suksema. Nggih kakek ditiang. Om Santi. Tanggal 3 Desember warsa kali tali pitulas ring yusan ide sanes sampun ulung dasa warsa saha polih ketambanin ring RSUP Sanglah saha kanikayang keni pinyungkan komplikasi. Selami ide nyeneng ide pedanda gede ketut keniten stata teleb mekarya sesuratan saha akeh mekarya cakepan merupa buku ngenenin indik daging sastra agama. Ide taler nanin dados anggota DPRD Klungkung selami kalih periode dawag warsa siu 973 kantor sering warsa siu 900 ulung dasa 3. Ide taler nanin munggah pinake Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Karangasem. Pucak karya Plebon ide jagi kemargiang ring tanggal 12 Januari warsa kali tali plekutus. Agus Sudiatmi ke Bali TV.